زنگ دیگری تلفنی رو میشنیم. الو. سلام علیکم. و علیکم سلام. خوش آمدی برادر با برنامه صدای مردم. سلامت باشی برادر. ما پرسیگه و در موضوع همین ثبت بعدی نموندگی گپ زدم و بعدا در مسئله های گلوبالی و ثبت اولات. اگر یاد داشته باشی سال 2015 در رسانه ها در تمام خبرات چاپ شده بود که در دولت های افریقایی همین ویروس ایبولا اومدگی است. بله. اما ما چی گفتیم که همین ویروس ایبولا ما در 25 سال 30 سال ما ویروس ایبولا داریم. این شیوری که برادر گفت که پول داریم بیم بخونه بریم، این شعور نه، یعنی اصلی وطن پیدایش این کسا روزی که حکومت کیسگیشی همین ویروس که بلوی سر مردم، این شعور ایمور زاید از سر مردم همه. مثلا این ثبت اولای موندگی ده من راستی گپ گوش کردم، همون خبرنگاری یک چند سخنهای گفتن که یک شرمنده آور بود نه به فکر شخصی من و کدام خاطر همون ثبت برادر احمد دادی اگر گفتیم ما در جمهوری زیاده از 25 بازار مردی کار بازار داریم. این چی معنی داره ایگه؟ همین مردی کار بازار گفتنی گپ هم خیلی گپ است. این ما تحلیل میکنم هم تو یک شخص هم تو یک شهروند با عقیده شخصی خودم همون کلمه رو چی تحلیل میکنم و چی میفهمم. یعنی ما در حکومت در تاجیکستان زیاده از 25 بازار آدم فروشی داریم. غلام بازار داریم، یعنی که شما میتونه ایجا بیایه غلام رو با یک مقدار مبلغ خریداری کنه و با کاری خود جمع کنه. همین خیلی کلمه مثلا مردی کار بازار داریم، این خیلی کلمه ما فکر کنیم یک کلمه شرمندگی است. بله. خب یک سوال برای شما در همین وسط برادر عزیز. اگر موضوع را گوش کرده بسید در بالا یک هموطن برآمد گفت همین تاجیکستان ما با کدام راه میتونیم که فضاش عوض کنیم، از جهت اقتصاد، از جهت فرهنگ، از هر جهت نباشه. همین سوال میخوام برای شما بدیم که از جهت اقتصاد، از جهت ذخیره‌ای که ما داریم، در کدام سهم ما میتونیم تاجیکستان یکی از کشورهای اگر که یکی از ترقی کرده جهان هم نباشه، حتی در اون منطقه خود یکی از کشورهای ترقی کرده همو همسایه کشورها باشه. سلامت باشی. با سوالات حتما پاسخ میگم و بعد صحبت خودم برادر. باشه برادر بفرمایید. خوب در همون ثبت یک برادر دیگه گفت که در مسئله اندوسا صحبت کرد. من یک مثال عادی میارم برای شما. در یک حکومت و یا در یک خانه اگر 5 تا کارگر باشه یک سومی اندوز بسپاره، در همسایه خانه 20 تا کارگر 50 دیرم بسپاره، اقتصادیات کدام خانه بالا میره؟ خانه که یک سوم اسپاره 5 نفره، خانه همسایه خانه که 20 نفره 50 دیرم اسپاره. حتما خانه که 50 دیرم اسپاره. بله. امروز حکومت جمهوری تاجیکستان به نام 9 میلیون شهروند داره. بسیار فکر میکنیم از 9 میلیون شهروند همگی تشکیل میکنه 4 میلیون 700 هزار قوه کاری. باقی مونده طفلان، همه شخصانی که قوه کارشون ایده است، یعنی پیر و کمپیرها. وقتی که از 4 میلیون تقریبا 3 میلیون قوه کاری مهاجر باشه، اقتصادیات دولت چه پیش بره؟ یگام راه داره؟ نه البته. بعد مسئله گلوبالی که امروز تهدید میکنه اقتصادیات، زندگی، اجتماعیات خلق مردم تاجیکستان. من برای شما برادر یک سوال میکنم، سوال نه یک در همین گفته. مبادایی که اگر امروز حکومت فدراسیون روسیه اگر گوید که ما دیگه قبول نمیکنم، ما کجا میریم؟ شهروندان تاجیکستان 3 میلیون کجا میروند؟ یگون بار یگون همین سوال خودش نمیته. جمهوری تاجیکستان با 53-54 دولت روادی داره، یعنی که به طریق ویزا سفر کرده میشود. از این تشکیل میکنه 30 دولت افریقایی که به مانند سومالی و گانا و دیگه دولتایی که قشاق اونجا کجا میری؟ همین سومالی کجا میری؟ ما یگان جای رفت نداریم. او دولتایی که اقتصادیشون بالا رفته ما اونجا رفته نمیتونیم. یگانه همون دولتایی که کمی هم اقتصادش بالا رفته فدراسیون روسیه. اگر فردا اگر حکومت روسیه گوید که ما قبول نمیکنم، در تاجیکستان آدم میخرن، آدم خری میشه. اینا ما 100% کفالت میتونم. وقتی که
9 миллион шаҳрванд боша, ҳамагӣ 1 миллион 700 ҳазор ҷойи корӣ дорад Тоҷикистон. Ба қавли расонаҳо 1 миллион 700 ҳазор ҷойи корӣ дораву 9 миллион шаҳрванд. киҷо мерем, чӣ кор мекунем? имрӯз як халтаор дар ҳукумати Тоҷикистон ба 200 сомон баробар шудааст. як нишондиҳанда 50 сомон, музди миёнаи меҳнат 4 сомон ташкил мекунад. як бурхтун ба ҳамин ҳисоб калкулятор ҳисоб кунед. баъд бармегардем ба суоли шумо бародар. шумо суол карда ки имрӯз аз нигоҳи ман чӣ гуна иқтисодиёти Тоҷикистонро боло баранд. хуб бародар, медонам ки дар яке аз давлатҳои тараққикардаи Аврупо ҳастӣ. ман аввал як суол мекунам, як мисол меорам, баъдан суҳбат мекунем. имрӯз дар давлатҳои тараққикардаи дунё бозори иқтисодия, бозори интернетия, иҷтимоия ба монанди форекс яке аз онҳо. имрӯз давлатҳои мо Олмон ҳам тақрибан 30% шаҳрванди Олмон имрӯз иқтисодиёти масалан иҷтимои форекс хати хариду фурӯш мекунанд. ин дар ҷумҳурии Тоҷикистон ғайриқонунӣ шудагиаст. масалан ҳар як шаҳрванд мехоҳад ки масалан бозорҳои иқтисодӣ молиявӣ хариду фурӯш кунад, ғайриқонунӣ шудааст дар ҷумҳурии Тоҷикистон. баъд аз тағйироте ки 6 январи соли 2019 ҳамин сол тағйирот ворид карданд. ав иқтисодиёт масалан у бизнесҳое ки дар дохили ҷумҳур карда мешавад, у бизнесҳо дар даст хушунанд. ва чӣ гуна иқтисодиёти Тоҷикистонро боло бурдан мумкин аст? ҷумҳурии Тоҷикистон бародарон ҳама медонед ки 93% кӯҳсор аст. вақте ки давлат кӯҳсор мешавад, як ҷомеа кӯҳсор мешавад, ҳатман дар оҷа маъдан бисёр аст. ира ҳама мед ҳукумати Тоҷикистон аз маъдан яке аз бойтарин давлатҳои рӯи дунё аст. дар 10 гунаи давлат ҷойгузин дар 10 давлате ки масалан маъдани табиӣ зиёд дорад, яке аз онҳо ҷумҳурии Тоҷикистон номнамоӣ шудааст. ва монанди ҳамин 30 давлати қашоғдам номуш аст. масалан кадом маъданҳоро мо дорем? рӯҳ, мис, марварид, александрит, ёқуб, тилло, нуқра, уран, ҳама ино дар Тоҷикистон аст. ҳамин худи уран як маъдане ҳаст ки дар бозори ҷаҳонӣ ҷойи сеюм мегирад. александрит ҷойи шашум аст. ҳар даҳми конш дар Тоҷикистон аст. хуб бародаро, суҳбата тӯлонӣ намекунем, шояд бояд дигар бародарам суҳбат кунанд. ва рости гап ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон тирас мекунам як бори дигар ки як суола ҳамавақт ба хитон ҳар рӯз бутем. ҳамин саҳрай хохистӣ чойтано хӯрда аввал хитона медонед чӣ савол бутем? ҳамин рӯз агар мо марди кори мо қатъ шавад киҷо мерем? ин савола ҳеҷо фаромӯш накунем. агар ҳамин рӯз марди кор саломат бошӣ. ташаккури зиёд, зинда бошӣ барои маълумотҳо ва баъзе аз нуқтаҳое ки шояд ки мансабдорони мо ҳатто масъулӣ надонанд ки дар Тоҷикистон чӣ қадар сангҳои қиматбаҳо ва чӣ қадар ашёҳои зеризаминӣ аст ки бояд уро ақли солим, фикри солим, нерӯи корӣ, қувваи корӣ ҷавоное ки дар муҳоҷиратанд ӯора биёранд, дар ана ҳаму корхонаҳо, ана ҳаму иншоотҳо, ана ҳаму заводу фабрикаҳо кор кунанд, ӯро истеҳсол бикунанд, ҳамчун як ашёи тайёр ба хориҷи кишвар буфиристанд, то ки буҷаи кишварро ғанӣ кунанд.